Habari, naitwa Furaha Kobelo kutoka Tanzania, Dar es Salaam. My name is Mark Benjamin. I am from Cape Town, South Africa. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Gadebois. Je suis de Montréal, du Canada. Sanibonani. Igama lami nguSithembiso kaSithole. Ohlala eMkhumbulofu. Kanti ongazibomvu. Agonami. Agona Togbenyo. Agona Mamanyo. Agona Tonyo, Agona Nonyo. Agona Fofonyo, Dadanyo, Novinyo. Oyonambe Boris. Edo Komivi Tete. Mso Togo. Kombo nanga Rosette Nzila naza na Lubumbashi. Igama lami nginguNokuthula ngibuya South Africa, Randburg. Banayigana Dwambachi yanti yenzizayo Sulaiman umwana weka. Molweni nonke emakhaya. Igama lami nguLisa Sobukwe. Ngihlala eGauteng province. Betwabwe bana betu ba Mondo Mujima. Njinoela twasa kidila wabuni. Dumelang, ke nna Refuwe ke tla ke le Johannesburg. Sunana Nuruddin Haruna daga Nigeria. Ichambere na mbere ndinje kuramutsa abantu bose bako baranyumviriza. Nitwa Beshu ndo Murundikazi mba mu Burundi. Shalom shalom. Nitwa Umuhoza Clarisse nkaba ndi umunyarwandakazi. Nkaba ndi mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Naomba niwape pole ndugu jamaa na marafiki kwa kuwapoteza ndugu jamaa na marafiki kutokana na ugonjwa huu wa corona. Aidha, kama mamlaka mbalimbali za nchi na serikali yetu, tunaendelea sisi wananchi kufuata yale yanayoagizwa kila siku kutoka serikalini kupitia Wizara ya Afya. Cha muhimu kwa upande wetu inatubidi tufuate masharti hayo na maelekezo hayo ili kuweza kujilinda na ugonjwa huu. Pamoja na masharti mengi kuwemo, tunashauriwa zaidi kukaa nyumbani ili kuweza kujilinda na gonjwa hili hatari. Aidha, pamoja na mengine mengi ambayo yamekuwa yakielezwa, pamoja na usafi wa mara kwa mara ili kuweza kujilinda, lakini tunashauriwa zaidi kukaa nyumbani na kuweza kujilinda wewe, mimi pamoja na familia zetu. Tunaomba tuendelee kufuata shauri hizo kutoka serikali zetu kuu. I'm very sorry for those who have lost their parents, their sisters, their brothers and neighbors due to the coronavirus. And I want to say that you must please be strong and protect others. Congratulations to those who respected the governments that are asking them to stay at home. If you still think that there is no need to stay at home, please, I beg of you to stay at home for my life, for your life, for your brothers' lives, for your sisters' lives, for your parents' lives, for your brothers in Christ. Remember, staying at home is only the way to keep us safe. Thank you. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont perdu leurs parents, sœurs, frères ou voisins à cause du virus corona. Soyez forts et n'oubliez pas de protéger les autres. Félicitations à ceux qui ont respecté ce que leur gouvernement leur a demandé de faire, qui est donc de rester à la maison. Si vous pensez toujours qu'il n'y a pas besoin de rester à la maison, s'il vous plaît, je vous prie de rester à la maison pour ma vie, votre vie, la vie de vos frères, vos parents, de sœurs, etc. N'oubliez pas de rester à la maison est le seul moyen de nous protéger. Merci. Bye. Sacela ukuthatha leli thuba sizewulane na yonke imindeni nezihlobo nabangani nomakhelwane abashiwe ihlobo zabo naba affected ngaleli gciwane nalesifo nalomkhohlane coronavirus esibhekene nayo kulesi sikhathi. Siyazelana nani kakhulu. Siphinde sibonge kubo bonke
iphathimandla ugovernment wethu ngawo lonke ulwazi nosizo nawo konke esikudingayo ukuthi sikwazi ukuthi siphephise, sikwazi ukuthi sihlale kahle nemindeni yethu, sikwazi ukuthi sibe sizwe esiphilayo. Siphinde sinxuse kubo bonke ozakwethu nabafowethu kwelikaphunga noMageba ukuthi kulesi simo esibhekene naso ukuhlala emakhaya ikona ukuzosisiza, ukuhlala nemindeni yethu ikona ukuzosivikela, kuvikela omakhelwane bethu, kuvikele nezwe lethu, kuphinde kulekelele ugovernment ukubhekana nalesi simo. Sizwile kwamanye amazwe ukuthi imindeni ilahlekile, izihlobo zilahlekelwe, abantu bashiyile, kodwa thina singakugwema lokhu ngokubambisana nokulekelelana nokulalelana nokuthobela iphathimandla, phinde ngakhohlwa ukukhuleka unxusa umdali ukuthi angenelele kulesi simo. Siyabonga. uNkulunkulu angigcine, uNkulunkulu anibusise, nazi ukuthi nalokho kuzodlula. uNkulunkulu nathi uyasithanda kakhulu. Siyabonga. Mado babarina pomoko me hado corona virus alo corona be leviantia be aglajijentia amodo ngbaba le pomemu be mado babarina mi ni ma biosho mi agbobe ne mi alebe na mi adokwe mi lebe na mi adokwe ni mi anono ahome akpena amoko le zoro mi abe fio hao alo government be dodoji otonami be mi anono ahome na modo kpobe mi akoko be ne yo ano ahome wa nde kuku na mi no ahome de mi no ahome a mi aharo mi atogbo mi amamao mi ato mi ano vio mi adadao ba gbentia ne mi ano ahome no ame a emi ana bibi coronavirus a ma touché à mes soubons. Nene kwe mi ate wa adu edolele wanji. Donc mle de kuku na mi le bioso mi agba. Na mi se amba jagba. Ne mi azolo dodo unu. En plus la home non antia o mi ano klalo do gameji. Mi alebe na mi aba home. Nyano tutu donc bidasi kele asinya na miwa mino ahome mano ahome mino ahome ampenami naza na pasi mpona baoyo bakufisi bandeko na bango baninga na bango baboti na bango likolo ya coronavirus. Biso toza na bomoi tozala makasi tobosana te komibatela pe kobatela bamisusu. Lokumu na baoyo nyonso bazotosa bakonzi ya mboka pe tosengi na bino botikala na bandako. Soki bomoni ke kotikala na ndako eza makasi, tosengi bolimbisi totosa eza pona bomoi na biso, bomoi ya mabota na biso, bomoi ya baninga na biso. Kotikala na ndako yango nde eloko ya mutuya pona komibatela na coronavirus. Ngithanda ukuxolisa kakhulu kubo bonke abalahlekelwe imindeni yabo, abazali babo, odade wabo nakanye nabafowabo ngenxa yale sifo se-corona. Ngithanda futhi nokhalalisela kubo bonke abalalele uhulumeni uma ebecela ukuthi bahlale emakhaya bangaphumi ukuze sivikeleke sonke. Uma ubona ukuthi asikho isidingo sokuthi uhlale ekhaya, ngiyacela uhlale ekhaya, uhlalele impilo yami, impilo yakho kanye nempilo yabanye abantu. Ngiyabonga.
songa betu bimanyi corona buli wamu coronavirus agaye ku street gena coronavirus mu maduka coronavirus n'akasente coronavirus. That's serious, right? Things just got serious. Eggwanga lyonna ku nsi yonna coronavirus ekyankalamiza buli kintu kyonna. Ugamba nti sigala waka muganda obuulira ng'oyagala obulamu ng'oyagala mukazi wo abaana bo buli muntu yenna gomanyi nti oyagala sigala ewaka obakuume. Agayaye g'obuuza ng'obuuza n'engalo akasente k'okwata mu ngalo abantu bagenda osanga ku street nga tomanyi obuuze n'engalo eyo ebintu byonna biyinza okukwetera ng'olwala coronavirus. So sigala ewaka, avoid handshaking, avoid ebifo ebirimu agayaye agangi abantu abangi mubimanyi byesonyiwe. Sigala ewaka, kozesa ebintu ebiyonjo, ka sports akatonotono kagenda kuyamba, amazzi amayonjo, engoye ennungi, emmere gy'olya ebeere ennungi. Ffenna wamu nga twekutte wamu tuyinza okulwanya coronavirus. Stay home safe, stay healthy. Ngovelwano olunzulu kwabo bathe bashiywa zizalamane zabo ndithi kuni tutwini akuhlanga lungehlanga kuba nje kuzo zonke inhlanga. Ndothulela umnqwazi kubo bonke abathe bawuthobela umthetho nemiqathango ethe yabekwa nguhulumende wethu ukuba makuhlalwe emakhaya. Khumbulani kaloku ukuhlala emakhaya yeyona ndlela ezakuthi isincede ekukhuseleni izalamane zethu kulo bhubhane we-coronavirus. Masihlaleni emakhaya sizokwazi ukukhusela abazali bethu, abantakwethu, odadewethu nabantwana bethu kulo bhubhane. Siyambulela uhulumende wethu ngokwenza konke okusemandleni ngokusixhobisa ngezinto ezininzi zokuba sizikhusela njani na kulo bhubhane we-coronavirus. Masizikhuseleni, masihlaleni sikhuselekile, sikhusele abantu abaninzi. Ndiyabulela, uThixo anisikelele anigcine. Nindiri jibungama jabuni bwakukwatishangane ni bana betu bonsu badi bajimija bana babu babaluma bana babu babakaji balunda ni bamanyangana nabo ni baleji bichila kujisameti ja coronavirus. Jina janyi njinji presente nji Mama Nathalie wa mujitunga ja Congo DRC. Nankundino ila twasa kijila wabunyi bwaba badibanemeka bwakusomba munda mwanzubu. Njinsa kijila bikola nanga kubadibanemeka mekenji ya hygiene yako wabyanza ni nsabanga pui kusomba munda mwanzubu. Njinge insiste bikola bwani gouvernement kena unukengesha hakwamba nisomba imunda mwanzubuto mbwa bwimpa bwenu ni bwanyimema ni bwabana benu ni bwabaleji benu ni bwabamanyangana nabo bonsu bwakuwa evite kwambuluishangana wajisameji ja coronavirus. Na kunzambi wa mujulu anuhesha makanda anuhesha bukola bwanenu kutenire bwakusomba munda mwanzubu bwalujisomba ja munzubu kijiji mushindu umwa ujimwimpa ujimwako evite jambulishangana ja kishaka ka coronavirus. Zambi wa mujulu anulama nunemekai kusomba kwa munzubu twasa kijilai jinwela kabidi twasa kijila. Ke masabia hole ka utla ho thona le ba bang ba lona ba se ba lahletse ke bomme ke bontate ke bo ausi ke ba buti hotsa bona ba aisane ka mabapi le lefule la coronavirus. Ke ho lona ni tiye le tshwaraneng hantle. Ke motlotlo ka utla ho thwe hona le ba bang ba ntse ba mamela molao ha hore re duleng hae. Bathong kopa re duleng hae hobane ho dula hae ho tlo pholosa bophelo ba ka ba hao boss ba hao
ba abuti wa hao, ba ntate wa hao le mme wa hao. Ho dula hae ke hona fela tsela e tla re thusa hore re bolokehe jwale ka setjhaba sa South Africa. Ina so ne magana yan uwana ne akan wannan cuta na coronavirus COVID-19. Ina so na fara da jaja yan uwa da suka rasa yan uwansu sakamakon wannan cuta, muna ba su hakuri, sannan muna ba da shawara al'umma da su zauna a gidajensu su bi dokoki yadda gwamnati ta ce saboda a tsira tare a gudu tare. Wannan cuta tana da matukar illa a dan adam, ba za mu iya yakar wannan cuta ba tare da mun haɗa kanmu ba. Kowa ya zauna a gida. Abin da ma'aikatan lafiya suka gaya mana na mu kare kanmu daga wannan cuta, mu tabbatar mun bi wannan dokoki. Sannan ba za mu iya kawar da wannan cuta ba tare da haɗin kanmu ba. Sannan zama a gida yana da matukar amfani, saboda zama a gidan zai ba kowa nutsuwa ba tare da ya fita waje ya haɗu da wani wanda yake ɗauke da wannan cutan ba. Cambe nambe tojeje ibihugu abantu bose bashikiwe n'ico kiza. Twebwe natwe ntikirashika aho duherereye, ariko nta kwicajara. Icambere na mbere mbona novuga pour le moment nuko abantu twogira umuti wa mbere wacu tumaze kuronka mu majambo make nka vaccin, donc ni nka protection. Ni kuguma muhira tugakora isuku rishoboka, tukarikora kandi presque umwanya wari wose, haheze nk'isaha, haheze nk'amasaha 2, tugakaraba, tukagira isuku kuri twebwe nyene, tukagira isuku naho tuba, tukagira isuku ahantu hose tuba turi. Rero tubishiremo ingufu ibintu zo kugira isuku no kuguma muhira. Abantu bose bamaze gufatwa n'iyo ngwara, siko twege turi bihangange kugira ngo tube tugihari atangwarira dushikamo. Rero dukomeze tugira isuku, dukomeze tugira gusenga kwinshi. Egire vraiment ntibonera, ariko dukomeze dusenga, dukomeze turwanya ico kiza ruhonyanganda coronavirus. Rero nuko mbona. Murakoze cyane kunkurikirana, nta byinshi mfise novuga, gusa tuguma muhira. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi mbahumuriza muri iki gihe turimo kidasanzwe. Iyi coronavirus ni ikintu cyaje gitungurana mu by'ukuri, mu buryo kimaze kwangiriza ibintu byinshi, kimaze gutakaza abantu benshi, surtout mu bihugu byo hanze. Turumva umunsi ku munsi abantu bapfa ari benshi. Twe nk'abana b'abantu kwirinda biragoye, ariko ari byo leta yirigwa idushishikariza gukora. Ntabwo twabyirengagiza kuko ni kubw'inyungu zacu. Kwirinda, gukaraba cyane intoki, kudasohoka mu rugo, ibyo nibyo badusaba. Nkomeje kubahumuriza, kwirirwa mu rugo ntabwo biba byoroshye kuko turi mu bihe bigoye. Hari abantu benshi bari batunzwe no gukora, uyu munsi kuba bari mu rugo ntabwo byoroshye, ariko ndabahumuriza mbabwira mukomere. Nyuma y'iki cyorezo cya coronavirus, mu ijuru ari Imana itajya yirengagiza abantu bayo, kandi niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Hari ijambo riri muri Bibiliya mu Ngoma za 2 igice cya 7 umurongo wa 14, haravuga neza ngo abantu banjye nibicisha bugufi ngo bagashaka mu maso w'Uwiteka, ngo nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Iki nicyo gihe abamenye Kristo tugomba guhaguruka tukatakambira iyi si, kuko ntabwo ari u Rwanda gusa rugowe, ntabwo ari Afrique, ari muri Europe, ari muri Amerika, ari muri Asie, isi yose ubu icyo cyerezo kimaze kuhagera. Ndabasabye abasenga kugira ngo twishire hamwe, duhuze umutima, kuko nuko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo abantu 2 cyangwa 3 nibasenga bagahuza umutima, ngo nanjye nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Reka dusenge dutakambira Imana. Kandi irindi jambo rikambwira neza muri Yesaya 41 umurongo wa 10, ngo nutinye kuko ndi kumwe nawe. Iyo Imana imaze kuguhumuriza ikakubwira ko iri kumwe nawe, iryo ni ijambo ryihumure. Bavandimwe bene data, ndabahumurije mu izina rya Yesu.
reka Imana itanga ihumure, ihumurize imiryango irwaye, reka ihumurize imiryango imaze kubura abayo. Nanjye mbahumuriza mvuga shalom shalom. Imana ibahe umugisha.